Bwega murithiri wa Meru TV rukiriro rwega rukatharwa twina mbere kwa tukiona kanya ga utirimana kiri metha yetu ya ndeto rukiriro twina mbere kwa tukiwatanagira kiri mubango wa turingeme na tukaina mbere kwa tukiriragira mantu mwanya lakini ndani ya metha yetu ya ndeto mamara tukubangirite niyo kabuthira bambita ni famina zwa Kimathi atwambiri na rantere chetigania East arakari bakuma nterino bethirito bakina mbere kwigwa bagikenagia teche kuma na arabethirito bakina mbere kwigwa bakiwa nonto bo mujumbe wa Tigania East kuina mbere kwa kibanenkagire stima nterino tubura bethirito bakina mbere kwigwa bwikatha wa bantu akatha kana anene ne akariban tereno na bakina mbere kwigwa bakiwa werububu bukaina mbere kwa bukibatethagiria bantu anene munokiri ngugi ciao cha wantugo mwanduki wetu wa ndeto Adams Mutura Thirinja nowe na riboti ino batwe tutura miaka mingi muno tukirongwairwo ni arongo lakini aito kuona kama Murungu atwetekete amona owe no ntungwira ira tukuona uturitira batwe maisha neto tutema kulwa ni oina itwe daira twena kure nyinge sendi nakinya ayo rakurukire batu towire kithai kwengwa turinganirwa owe rowa kithai kwengwa turinganirwa owe nontu umbunge orari kuo murongo twathiulunga kuo twathiulunkwa tukira sima twaikirwa ruyu auke kwatwike ndimbia tuwetwa aika tukona ikingi be barabarene marinya ya kwenjwa noti muntu wetu kinya chiringi kwao batu bonto twena nchone boya nonto bokunwete muntu umwe akiri wananchi ba kwi barabara watu buthiria kinyethe bugwa tugeta siasa kuma kongera uita mula ya tuna mwanga mbataru yote siasa imaendeleo munene kan kwenda ukwira ngaturawa buthie no tethete antu babonde na barabara ni watelite karama unwe ndio watelite Tigania East onde unwe munene wetu aromerete ndene Tigania East na mandu abuthite munene bado tuina nkatho Mheshimiwa Mpuru yere mioine araua atwikira stima na obwo ikingi bireire marinya ya kwenjwa into kwenga itotiarite stima chankana mioine na kiolo na itochokia nkatho Mheshimiwa no tubongweu birabie na bata ito imendeleo yeye ndene ntura na batu twina kuwirwa Ibwega tukirekana riboti ino na umurima wa nyimba no ithire tugitwika mpanga inene a kaunti ya Meru muno narantere chia igembe na arende akari bethire tubakiromba thirikari gutigira ati bawakirwa cancer center na araba kainamba kwa bakireithagirwa mirimo ino kana murimo uyu wa nyimba mwaniki wetu wa ndeto mukiri wa Nkunja nawe na riboti ino Glory Mwendwa urani cancer ambassador na kinyari mwana umunini orokomoderie teke mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru ende na umirete na utariria thini ile sombeta kwethera sikilokera akari mwanya maturene akiwawe na aliungana matura na ende nethirite akiona thina nkabo munira se murimo yo cancer no ntu baba ingini bethirite bakiwato ni murimo yo na riu ende akiromba thirikari ya kaunti ya mwana atongoria bombe kwethera ni bakwatanira na kuria ntaira mantu ya na kinya cancer center ire yene wa kwanteresa nyambene level 4 yumba kwethera ni kuretwa maza cancer ambassador imbitite ni gwetandere matura jetu ndagitani kwethera most of the people ibakugitigo struggle kwetha batikomba ikuona kuntu kogota kwethera screening ya cancer kuinkuromba thirikari tukitene gochumira bagitane ku reta screening centers nyakwetha it's bena wombi za thaiti ndero terwa igembe inkuromba ndene nyambene bagitane kureta ki nyambene hospital level 5 bagitane kureta nini screening ya cancer ikenda ithira irisa ki antu bagembe gwita kuthithirwa screening ya cancer onto nawi no musti antu bara bengi bagitane ku affectwa ni cancer ndigutonya matrende jona ndikuthira most of the people bara bengi na bara bengi bakurusa chari bao family nyingi chukutigo struggle onto treatment ya cancer ni expensive ukethira antu bara bengi bare amako give up on life nonto bakumanya batumba
kuona mbecha na nya transport yangu kumegembe gota mwanka Milton kwithira screening ikethira expensive for them, the same time treatment ni expensive for them. Ukethira nandi kwi ana bena muchari wawe na cancer kana nya kwi mwana go struggle na cancer and the family bamwite tu they deal with the pain and na muchari akamwikumira muri mojura kenda tista na baba getane kwendera na mathomo na baba mimbi no tubagentu gikire na kyo kenda na baba mathomo ne bagitane guchumba no tubakwithira kwitwa screening with for treatment is expensive for them. By the government of Meru bagitane guchwa bagitane gukama away that will be easier for the people of Meru County urabambane gutetheka mentigire na cancer ore unarombete kinya manto yako nibikure no twakariba baingi na anturene nibethirite bakinyilekane mpara ombe kwithia bakireterwa kinya bya kuria birabya musanda na batethuka mantigire na food program imbitaka kimatura jetu nkagitane kuyabya kuraki batutu betu barabate guchumba na through itakuwi kwithira antu bengine ne community bago struggle iba ko need help yetu kwinkuromba tongera betu bagitane guchumira bagitane kuya support antu barabe matune zetu baraba kugitane go struggle kwitha batena bya korea phone staff kwithira githina kibo kinyama thomo iba go struggle najo kwinkuromba wa leaders bagitane guchumira bagitane kurikana antu betu barabe mature ndene na programs chagutane gutetheria matura zare antu ndere matura jetu nderaba ku struggle mono enya ku gukwarite mono batena bya kono ntu ikurarire baramba ingi mpempe cyao cyathuka igwa tina ina into bibya kuri maberekane kwitha bitego produce anything ku inko Ngiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja bwega kariba kumanteresha mwema na ara karingani bethiritwe bakina mbere kwegwa bakiromba thirikari gutigira ati kithaga kiao kithirikari gitina mbere kwa kithoka wa imuntu kiumbe ara bethiritwe bakiwa kithaka iki na ntecia ndaganie ndi kwenda mtu amberete utura maiga kithakani iki na bakigia na wasiwasi nene aomba kuthukia kithaka iki bakiromba baraba gushikana kinya ntongore gutigira ati bakuonokia kithaka iki murimi wa mbogo nawe na riboti ino. Kariba sabu unit ya mwemwera irindagani baruthite muchemone na chibo wa karingani cha usinjaki mwena nini bake kwaliria protiela bakuga itaka kuri mu biashara umwe kumachuka ukwenda kumithukia kiinya na ikithaka kya mwingi gya kuruthira michemanyo yago kiwanja iki no kabalonire ati kiwanja iki gikuthie nuntu material kajimbe tuleo kwibangi baraukite na sabia baruta migundao no community lewi alibwa nuntu kanyamura kano kanso yabanenkerete antwale na kanso niyo ki county government na county government no yo twina yore nikitontu gakayo kwa bakionaga Kariba baba kiuga kabaligere kuona kiwanja giki gituritwe into bya muntu kiumbe na kinya gwikirwa mbiko ni cha kuthima ploti bo batakumenya tugetumirwa kanyomba baraga kumuntagira ng'ombe ni ndei kanyomba kau gacire komorwa anto mamberia kurutha mauntu maguko tuyo munthi ana ng'ombe cietu ri thirikari iraturite tumuntirwa ng'ombe tutona gwa kumuntirwa nwanga tungietaga mandagitari mucii nontu kigwanja ni giakirwe gaturamakire muno nontu tuliona gwitururitwe mabiga gwitururitwe mbao na tuliona nietaka kuri antu makwenda gukia bo na kwina ploti nkinyagia ithimitwe bo ni gwikire nkinya beacon bakiuga kiwanja giki kinya ikirari na miti ya guchethera mubira wa boribo indi urakwenda gukithukia rajile na gukura ikingi bibi byonthe na riu ana ciana cietu nontu ni kwira thakagira mubira kurigiriria ciana cietu itikanywe bangi ciethagirwa kwina guntu ikonogoka ikithakaga ikirutha masoesi turari na timu ya mubira ikingi cietu ira turekirite bo ni kenda cia kuthakira cionthe kaira kurirwe na twaga kukairi kutugwikira nontu into ciecete cieturorwaku muthanga mabiga na tutikumenya gitumi niki na nuntu erie no gutiba antu angi kawanja baumba kurutira wiru wao ketho ni tatwarambe twa cukuru ketho ni ta functions jia ciana barutagira erie no nike tumbagwita antu baraba baterie ministry concern yokebonerie araba baterie kuruthira function yu kana barabara yao igaite ku indi baugite batikuri bakumenya rietwa rioro kwenda gukithukia indi na kuonekana na iba guchunkuna kumenya rietwa riake riongwa mtu tutena rietwa riawe nuntu na indi ya gufence guti mtu no mwetha gwerete no katwithagira kurikia gufence no lakini watchman wa hoteli yetu ire yani atwiraga kumuona
na ethwe nwe na tarigu ugu ni ndanenkerwe nkinye namba yae ya thimu ndamwira kethwa akeja akairi ni etikire guka na antu bake na etikire guka na registrar kana sabia wa county ni kenda tutiketho twina andu anweri kuna we na gutemo ugeni tukwenda muntu ukurutira wira ukuti mutorua mwema ti mutorua mwema shabu unit no akaringani na karingani ni nene ni athie kwao ara ende barutite mbeto kiri kiama giake na amwe na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira na gutigira kithaka giki kia mwingi gitira thuku imuntu kiumbe riu baba turi tucemanitie baba tukiuragia atiri thirikari ni tutethie turutirwe bantu aba gwitwa Njotha Mwamba Keto Deep turutirwe bona mabu tuone tuikire tumbekoni miti twabandite baba na gitima twabandite ni kiathirirwe ni material cia muntu cia gwetethia we mwene katukuromba antu ma barabara na ma county mase ni kenda matonia irietu ni kenda tumithondeka ni kenda ciana cietu ciona bagwikaraga na turime tumona guntu kwa kunokokaga mate kupingana na into ira mbikireku twauga atito community ya Mwema twauga atiri mwiso wa bantu anjambo kuthama kana wonde ni Friday na temwa gwa twauga Friday kerwa ndauci aite nyumugo tukaithamithia te community kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo Iboiga nabo akariba kumanterera chiaro irero rera ibethire tubakina mbere kwa baikatha MC wao kithenyi ntuono ntubwa mirandi yo thina mbere na arabethire tubakumukatha no tubakubathondekera barabara kathumba amwe na mirandi enge yo thina mbere na muno kuruki bakiweta tingwataniro ya atongoria ni herithia namba kwikireta maendeleo bakiromba atongoria kinya barabangi kuina mbere kwa bakiona nagiria ngwatino mwandiki wetu wanthetu mwendo wa laibuni nawe na riboti ino Akariba wandi aroirero rera ibakathite MCA wa Kuntuku Githinji Ntuo nontu bakubaretera mirandi ya witi na mbere kurio waka barabara amwe na irasi araba mukathite nontu bakwithire na ngwataniro na atongeria bangi Gunia mbuga ibwaga nontu bwa MCA Ntuo nontu bo tuthithire barabara etombo kinyika last time ngaine era leonga rireta around kilometers nyingi muno kwa uto kugwa ipongezi muno nontu barabara ria mbiriti aja na barabara ingi cionthe kuma nchoro ibora kuma na ukunze tu inara kwa thithire to public participation ciete nambere kuthondekwa ningwitikia mwathani Murungu agatutethia bunga ngibwe na unit na irati bingi byaki naja tuto primary tu na chirachi kigwakwa maturo na tu na DB primary ni gwakwa njira jeje ongwa na tujira tungi na uboruguru ituthitha thithitwe njira jeje irari tisho mono gwithira kinyana maguru irari tisho mono twina cibitari iri aja itire tika kurinji kwija kwa ugenda gwita cibitari di kurite dingo kathiurunka boruire na kinyo kinyaruire kungwa utonya cibitari wikethira ithina lakini thai mheshimiwa na turikene atuthithiria njireje na inyo tonya cibitari kungwa atuthithiria so mheshimiwa wetu akwira ibwega ngwatanira gintu kia maana ndene enthiguru na nituma antu bakona maendeleo kulukia Akariba ibanywerete kamwana kwa Tambaru MCA wa Kuntuku Githinji Ntuo bakiwa biraba kwenda nturene yaiwiti na mbere indete siasa tebia ciotethia kira ndingienda kwira Akariba roiriro rera tutige igwikira msemo yo mwana kuria na ageta ntukwira mwana akamenya kuria na gwita atikarotethia mugongo yo tujoroiriro rera wandi so tubati tugokiria muntu umwe twa mugwata mbaru tugaitera ngugije undiga tu support Githinji na inyene na mono kana kaigetu kakulirite onaja katuthitheria ngugi nthongi jaiji area erande ndina line ndungamite rujura roire kathita water project para twere pipes na tugo tugwiritwe mono nontu nari mwanka na tukanywa ruji area rete mbokinya ruji kuma ndumira mwanka kwija tutwe mwanka police station Kiripotera Meru TV kuma ruiriro rera bore mbita wa mwende wa laibuni
Kwa nuntu bwa riboti na kikundi kumenyekana ta Lions Club Maua district itongoreretwe ni president wao kumenyekana ta Gasheri Rintare ibakinyetie giotene thoroji na gembe gatagati na ara berwe munda ni thirikari wa kasibitari na nyumba ya antu bakuru na arende bethe bakianda miti na mikwaye bakithi na mbere kwigo bagitarire bora bakego bagitumangira kieni iki murithi wa banwe na riboti ino. Gikundi kimwe gitia kithirikari kira kithagirwo kina ikaro gia kiondene ya tauni ya Maua kira gikumenyekaja Lions Club Maua. Lions Club of Maua ruari turi kiutine murera saitira to Lions Club of Maua ikwanda miti na no twaka nyumba yetu ya ndobara kuru to abatu tureanda nkwachi ira chita orange flesh sweet potatoes ira ina vitamin A na ingi twita micronutrients inyingi muno ira ikuongela immunity na iko tomanto bedra bakire ya turenda bari ya byakora bira bikoreta inya mwere na kali na tuli ni barikite kubera bobe na project bakwenda kuthithia utene ruru ampitha ile project inene ile kethwe ile na nyomba ya antu bakuru sibitari na ruje benje o amwe na kwithirwa bari na kinya skulu ndene ya mundene jura barikite kwewa ni thirikari ya Meru County nikenda bakomba kuthithia maendeleo jao. Tuanda mete maskuru yetu both primary schools na secondary schools na town yetu na joto kaanda mete itodera chekinya ma town ntukwetu that tengete ya environment itweta town tukatheria town na tukaanda mete kinya miurone yetu reclamation of land. Lions Club Maua na rikeje gukungwira na kugwirirwa aturi bara bethiritwe bacumiritie na njira enene na kugwatanira nabo na nyingi kuboria bethuro bagikaraia intobira bikethwa bikithitheka ndene mundene juju aria kuberite ni biao na untu club giki Lions kithero gitetheragia antu na gukarania na antu bara bethero bathiurukirite kana aturi. Project yetu ikethe na nyumba ira antu bakuru bakeya bakaria twaka sibitari twakuthura roi na tukethe nyatwe na cukuru ndene na tukethe atwe na other infrastructure facilities recreation facilities ira ikomba kumenyera antu babarakura amwe na sibitari nonto kainge antu bakura kintu kiki ubare muno ni mirimo nonto batekomba kuimenyera ende batwe katukwenda kwira community yetu no tukethe nyatwe na demonstration farm a community yetu ya neighborhood yegembe na the entire region ni antu amo baketha bakeya kinya kuthoma na kuona gwira tukurita ko wende apiro ira twini oruari katukwenda ku form partnership na the community apart from kwetha twina partnership na county government na other well wishers itukwenda community noe ito support no to community yetu ire around ya yongwa ikafaindika sibitari to aka tekuanika tukaingila tuwe ni members ba Lions yake batu otethukaira o ari nyanto bonde ba area hii na facilities inge ndo itu akuthura sibitari to aka chuguru to aka na kinya kureta antu muche yote kayo ketha yo ya members ba Lions yake kinyantu barabate Lions barabara akura muntu akaigwa na bati kureta muchiario tuhete kiria ndande sabori ontureje kwa hiyo ngo cokeria ikundi ka Lion kadho sana nonto bwa kwa ne baba turetrote de bwa sibitari we kururwa na nyo kuthura roye kenda tutethuka ne na muchi wa kurba akuru na chingu bwa twakira au tukaburu tukireta ciari betu kenda baba kuthura kira county yao. Kwa hivyo ngojokera county ya Nkatho na nye kundiki kaya bathebesa na bekira maono manene na nyambe utukwewa ya rukwasi na tuita kwa community yonde murithi wa banke reportera Meru TV ku maja mirigoni ya igembe Maua Iboya nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kuna riboti ino egatukinyithia maratu kubangirite rukiriro emuthi Nkatho chimwanya nuntu kwina mbere kwegwa urikio nini ya TV ya kwira wendete ya Meru TV kabadhira bambetane families no kimathi tikathi kuraya nuntu ingo chokera twina mbere kwa tukirithia maramethiri tumagikirwo rito ndeni ya mangatheti.